comes from Him. Don't stand at the back and hold your tongue. Bring it before an act of worship to Him and thanksgiving to Him right here in His presence. Holy Spirit is waiting for you to come. And those that don't have anything to give, come and thank God for what He has given you. The breath of life, a family. Bring your family before Him. An act of thanksgiving and praise to Him. He is waiting. Come. Hallelujah. Father, we thank you. We praise you. We bless you. You are not worthy to be praised, worthy to be exalted, worthy to be adored and worshipped. There is no other God but you. You are the only true and living God. We just thank you so much for your presence. Thank you, Lord God, for your people that are listening on live stream and those that are still here before you. Father, we thank you for the seed and the offering that is offered today. We ask, Father God, that you bless every seed today. Multiply the seed back to them, Lord God, 100-fold. Bless all those that gave, Lord God, and pledged, Lord God, for the conference. We have seen the hearts of your people that given their time, cooking, Lord God, and the strength you've given them, Father. Make a note of that, Lord God, and bless them. Thank you, Lord God, for your servant that bring forth your word today. They go forth with power and action and honest, Lord God. Revelation of your word. Bring deliverance, healing, and salvation, Lord God. That your word will go forth today, will not return void. But your tongue is the purpose that you're sending forth, Lord God. Prepare the hearts of your people to receive your word. Lord God, we just thank you, Lord, for your presence. We thank you, Lord God, for your glory. We thank you, Lord God, for your love and your mercy and your grace, Lord God. We just thank you for everything that we have comes from you. And if it's going to bless us comes from you, then we'll remember always to give you the honor, the glory, the praise, which is yours, Lord God, not ours, oh God. We ask that you'll help us, Lord God. Open our ears to hear what the Spirit of God says us today. Help us to take your word in reference with you, Lord God. Take it in earnestly, Father, and believe your word, Lord God, and apply the principles you have, Lord God, in your lives, Lord God. Use us in the way that you have put us, Lord God, in the place you have put us. You have us to be a light for you, in the houses that you have put us, in our workplaces, oh God. Give us the boldness and the courage to speak, Lord God, to share the love of Jesus Christ with those that come in contact with, Lord God. Help us not to be ashamed of the gospel, Lord God, because we are accountable to you for the souls that are going to hell each day, Father. We just thank you, Lord, for this time. We thank you for the praise and worship, Lord God, as our praises go up in the office before you. Make me acceptable in your sight. Make me a sweet aroma to you, Father God, today. And we thank you, Father. Bless our Tata Ngasa, Lord God, and his family, Radini, Tata Apache and Radini and the children and the family, and Tata Tukala and Radini, the victim, Father. We just thank you. Bless all the leaders of this church, oh God, and praise and worship you, Father. We just thank you, Lord God. We give you back all the honor, the glory, and the praise that you unto you and you alone. And we thank you, we praise you, and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Doutor terceira, o álbum me dá lulu a boqui, mas não está na cabelo, mas só que tiver na qualificação. Como é que é boa na calor? Isso é bom. Tu já está tu kalau kita dulu kita malu tak, buat bina ke buat calor. Mereka mereka malah soal di sini. Praise the Lord. Rasa doutor terceira, o álbum me dá malu. Yo, hallelujah.
ni wasi kina bika orang tu se toto ko tin hapo. Haleluya. Bina tu ngana ko weekend na ka bibina ni singa din tai. Tor tu mo bina mo wi kita kai mi kita ba kina weekend to man da kita ba tu na lo tamni ko paso so ki ka ka bibina din tai. Sa tu ba weekend ko pa. Mo ni tal tarangase. Pagin betul nama tempos, kita ba ya dua sang lilut. Tapi orang balik kalau ini sini. Wah sosok ini kalau ini kita mau ini kan. Bagi kalau ini kami ini sini kuah. Saya mula kita bagi rotor dengan sistem buna. Praise the Lord. Saya untuk perlu kita bawa sistem buna. Praise the Lord. Kita bagi nanti monitor orang cisu. Ini kami bina dengan tay. Saya mula kita bagi nanti tahu. Praise the Lord to me, Raya. Praise the Lord, our sister Grace. Sister Gloria, tu bapa tu mendu action forest. Kita bagi meniterang lagi kita mani bawa orang tu main nasi dendai, kita mani tu main live stream. Sister Sisi dia tu nunu itu kan main Australia. Kita mana bahasa Australia betul. Kita mani tu main Canada. Bagi lebih tu nama orang tu main Chamani, bagi main Englandi, bagi lebih kita tu main Japan, main Perancis, kita tu main Marshall Islands, bagi main Papua New Guinea, main Solomon, main Vanuatu, bagi main Fiji. Yang sakit tu bagi menit tu nanti orang tu orang Yesus. Itu orang tu main Solomon, bulu-bulu bina Solomon di terkasi, tercoci, bulu-bulu bina Solomon awam itu kau, yang main itu mana batu nak balik keluar. Ini akan bina di sini. Pasal nomor lama kita bagi terkasi ratu sosong kita bagi nama balik. Ini akan bina di sini keluar tu itu mana tercale. Kata lagi ni betul mereka dalam bagi imam. Ini memang tu balik itu orang tu main bina. Imam boleh kalau terang nanti bikin ni, sesuatu bikin ni terang. Ini kami bina di sini kuah. Sini mula mungkin kita bagi tuan sini, bukan kita beri tuan mata sere, mata kiri kita. Tuan kita bagi sesuatu lebih tuan sini kuah. Haleluya. Kita maru tuan mata sahaja lebih kerja dalam sacrifice tanah orang orang. Praise the Lord. Kami ibadat lagi mata sahaja. Seorang ini masuk Desember kami duri tuan sini kuah. Tuan kita bagi sesuatu lebih dalam sini. Haleluya. Kita bagi tiba nanti mulai tuan orang Yesus. Dan sini bina di kuah. Sini mula kita bagi tuan mata lebih tertalan ilang bagaimana berarti ini, aku betul lawan ini. Kamu kalau sosial di bola lo, tu puluh minat juga kami bilang ini. Orang kira sister Grace, memang ada tentang apa? Itu tentang apa puluh weekend. Amen, amen. Praise the Lord. Amen, amen. Kamu kalau sosial, apa pun kita masuk. Glory, glory. But anyways, Jeremiah 17:7. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope the Lord is. We were going to on my husband. We get to but I thank the Lord for His leading. And through the work, I'm able to come and meet my Tavale. I've been married for 11 years. We were close, we were small. We grew up together. I thank the Lord for making this opportunity possible. Not only that, and some of my husband's friends, thank you from back there. Church, and a few members down in Sacramento, I thank the Lord for this opportunity. What He does, we just can't fathom. But I thank the Lord. I thank the Lord for that opportunity, and I am giving back the honor, the glory, and the praise. Praise the Lord. Tato bapa nusa tu mena youth. Yang tu ayat mena kerja. Tu mena maka social youth. Kami sister yang apa lagi ni berada di luar. Karena kami tu mena youth yang bisa masuk.
lagi dua kali berdini, lagi lagi berlaku, lagi berlaku bermain, terus akhirnya begitu balik keluar dari mulai turun Yesus, Allah singa bilang ini, haleluya. Sebenarnya dato saya ini nak kami sini boleh rona berkan sana urut mimpi jika tetap tiba. Kalau nanti pun awak itu, santri bangun nak kaki lengah, santri basing nak kaki lengah, nak rumah. Kalau singa tu mai sota, tu mai bintu main, tu mai bintu ni tu ni tak. Bintu lana orang tu mai bintu terakhir. Lepas ni jadi bos kalau nak kau nak disini ko. Nabi tu betul boleh terakhir. Tentang guys sebagai ini bertuna matang buas sebagai ini bertuna tal-tal watang lagi lebih kiman bukan semua mumai itu tadi untuk nabos ni wita tahun lagi sista Kitty enak kan dari sini Ubang tadi kimi maru tak boleh pun mumai itu muli kiman Ubang tadi kimi sun kimi mas membeli bas kemai, kita bawa motor ikuti kemuni mana keluar, anda bunyi bingkara, anda main bazar, anda bisa malu sawat. Bahasa kali itu kita bawa di binaka, tu malah kita bawa di binaka kemuni, anda muni telur rawa, ini rumah itu untuk muni keluar, sering muni ramai, Glory, hallelujah. muni di rumah anak, muni mereka, muni kita, muni mereka, Yesus sudah fikir muni keluar. Orang tu dia jadi kalau mata. Teman bertiram, bila tu akan lagi lebih kimam nanti, bila tadi muni, kalau lebih berada di semua tu pun di muni mai, dingin tak, mau mai tu muni kimam, kalau bisa marah, kalau muni bingkar kan bisa kami dalam malu sah. Kalau waktu sah, kalau korang tempat lagi berkait tu kan, keluar. Kalau tak kaya, aku di muni mai. Kau kalau nak kena katumba, dalam segala lima mata letak kalau nak kaya tak kamu nak keluar. Dalam korang tengah, dalam kaya tengah, di mana tengah nak keluar. Yang korang nak katakan, kau tengah itu lebih baru lagi. Sang musim kita itu kalau apa beri berarti kita muni. Kalau muni ngauna, muni mosota, tu berapa kau itu muni tak kau muni ngaji mana pun kau beri. Lalu ngauna. Yung kaya dikta, kung may ito manikiman, saka rin hukim na bawa nila. Sa kami kiman naka, imamo doon, di ko kalakalo doon masuk ko, kalakalo ko, kata-kata tiwa, kung ano doon, gusto ko doon. Kung naso mo bito mo ni, yan na uti nga may uti yan. Kung gusto mo kalakalo mo, yan na ito ulit yun. Kung ano mong bula, kung ano mong sasanga, kung ano mong matuwa. Sa totoo lang ito nga, lugoy kimamigyan sa sarang ako isang sumunod. May bintar karangas, pinag ko asara ko yung kaya sobrang namimibugbog sa saka. Bale na biyak. Sobrang niriray. Sobrang naboso ng mga. Ubang mo, tadi ang lubang kalau timur biko. Muna di ko kimami. Puso di kimami. Bita ni tu mana bingkar lah, ni tanah tak ada bingkar mana. Dan orang orang lega, dan mereka suatu kini siapa ko. Kita mesti tentu dengan bukan. Ibu bapa tu orang nama. Orang itu ko orang bingkar lagi kini nak keluar. Sami tersatu orang, kita sakit lebih besar kita lebih kini. Sami suki mami tu ko, kita kira lebih besar. Kamu sering kita main, bikin mengalar. Kita sami besar tu tengah ini dah, boleh terangkat sebikin mami ke. Kim sa boso di sana ada sama-sama na lagi mambi. Ano mo lang kim sa boso pa mata mo sa sana. Ato mo talaga ndoro tuma. Nang wala talaga suwi nang kono mo church mo. Praise the Lord, nang mo bumili. Praise the Lord. Paman ti Cristo Kitty. Mendo ti no mo sa ndam no sakaka. Nakira mo sa. Wang boto na din ko matiko. Manayado ti ni menda na biso para kita tu na bi wala tumido no maraw. Kalau bitu ngakin na nakrum. Yang sing menang ko. Kalau kira Kristo kita bentuk tengah na bosa. Yang cabi bina di sini dia dah. Kalau tak apa susah,
Te manda o waru na tukuna kalo. Na si benak di kuala na be maroi di tanpa kina na be barata. Kina na bula wapi be kero wapi tenai. Te manda o be batsei o bikin ni. Ke sombek na no luki. Sombek na bosa-bosa. Te mama bota kana lomni sekira na lomni be bosoti. Lomni be sere kina kan na. O kira telah ni bebesot ni kira berat tu main na kami nak ni kuat. Kemudian di Bangade Sacramento. Sekarang di Bali lain. Ibu nak kuat kalau dan nabi mana mengenai salah. Kira mulai tu mai sampu macam mana nunguna. Yo babi nak kuat kalau nabi mana boy. Lebih tu nak bawa kaya betul. Soalnya kita betul bibit kita dolar ada kita. Ia baru nak kami telah kalau ya. Kau nak kalau biasa kena. Oh betul orang nak kau mau baru nanti nak talang kasih. Kira ini lalu yang lebih tinggomi. Pero kita ni oleh main dalam di balut mana kau. Wala may din ni sa gikapo may wala ko may baka nga usalo ni luto makautik nabi maluway kini na marama turang turbo manalaw sakal ng babil na o beba na tagal to na itarantala ibuke kaya na rendini dan matang basitirara kaya na kas ni loto kaya na ni Baba Kosong Baba matakikim niya na ni Bibi Maroy ni Bibi Maliway nanguna laglang nga nung may tikubo o wami natatalagi wami natakir to talaga na praise and worship si minama kami na ba uniform wala sarang may bebe wasya nga na no o bebe bibuking o may wasya nga na experience so nga nakalalay na bulit to may o bebe may wasya siya nga wala nga nila praise and worship doon ka na nung bebe wasya talaga biar na po ni irna youth irna mo ni ito po nagkakamak ni kalo sindo tali labit ito doon ang kalo na Usa ultimo mo salo sa krem taket tu mana bisa la keve dala sila surprise to mine yo ba pinak mo kalo yo mo le mai e va de una longo yo kilani dami so ta babe okani bakaya mo bakaya dan nung mas mena baklong atak kim ni bakan dosa na kalo nung nito ibubale o mereka na nung ni ora na nung ni strato tike dira ni tulong ni matong bale may biti no may sarmo na naliw ni kalo no na may marboy nung ni biso ta bibikim ni so na nilang ko na rendre dia minta tu via waki tava mina ko na kolonel tambo na rabi bu kitika na bisi wala mi ko lem na kauliva apos ni kalau merongava buke sa tinga mali mo ko tibike don na kami ng bose na biser ke velanga o ba mo natanga na kalo dino sa wala ni na singa barubuka o nang wala ni biti
Ono libana na lo style mai. O sa kai tiko na share kito lang ata na pasile bikim le lang ate kito IGTC. O sa tunu chibo ko mete tambanga libana na numai. O me ba na tanga na no ni tu pula makitu do sara no ni veibuke na no ni yalo binaka. Mena buang pali tu kana yalo binaka ni beisina. O vale su tingana langi baru bro. Mena tingana kana. Claro, da passa o seu trabalho agora Amen. sama mikilai demi Victor kita minta yang sosok jadi minta la tertua que não mulai sistem sangat kalau Romeo muito tadi uma possibilidade tão lagi enak kan bina dia Então sabor do meu, sabe tu mau terang kasih, buat tinggal ini mitra bina bosan bit tahu lagi. Buat tu mau tu bosan dia tu mau tertahu, dia kamu mau. Kita mitra le mau tu begitu tu bosan. Ini orang dalam bulan ini sistemmu. Lebih dalam main rumah lebih dalam lagi. Itu kalau masa itu sistemmu. Orang malu tu nita, kau tu ni kita sendiri orang Robi umum nama itu buta. Kamu tu nama apa sama yang orang sosok. Bila ramai berkur, lalu kita orang share. Dari itu kau ni masuk mereka. Bisa kata kita dari kerana kita nama ramai. Jumpa kita itu kan apa semua itu buta. Lebih anda berbuat apa berarti lebih terang sampai nak kamu tu sistem. Lebih terkena lebih umur tak usah terkena lebih umur. Beda dia lagu terumi, bos ada tu mau sistemmu. Orang ngalu-ngalu tu menitang, nak usul teman. Ada bukan kau boleh tak Yesus Kristus. Sistemmu, usul ni tertal, bukan kena berhenti, bukan kena bikin tu rumah tembus, tu ni tertal. Bikin membuat sebelum tu bikin bikai, bila boleh lebih terang. Nak boleh benda rutin, nak boleh benda bosot, nak boleh benda yang benar. Orang marah menggangga. Ini kita kaya kita kebab bila kena bosot itu mai. Kerana kita sama boleh bagi nombor itu dengan dia hukum buat. Nanti orang mana sekali aku mungkin mental lagi ni. Saya ni karo orang bikin mana. Yang satu orang tiga bikin mami, tiga bikin mami, bikin mana orang bikin berai lagi tu orang bikin ni. Rai bukan tina, orang bikin gomi, orang bikin kawitak. Orang orang bikin meti, aku kini nasi usah belut tu nak. Kalau orang bawa ni nak kata na, biar orang kita sahut, biar kakek, saya mahu ni kami bawa ni nak kata kami ni, kena nom ni matu pun. Saya mahu orang bawa sakit ni dah betul bimu, saya bawa ni nak kata kini, orang bawa tu ni kalau kau ada kai boleh nak semua betul nak bikin tu. Kalau kau ada tu mai, saya ni muat, ada tu mana tu kalau biar kakek tu bawa tu mana, bukan ni kalau ni kalau.
Ke mambo ta tawa ko mambo ta mambo ta ngai ni kalungo le misu sum tinga bikim tu. Kali uti kene me babli bina ka bikim ni. Ena singa bina ni kuwa. Sa mo ta ngai bikim kere mi musu tinga bikim ni. Ko ne tar tar ngasi. Ba ki bira dini. Matu wala boy tar tar ngasi. Betul bir begitu na bingara. Ba ki betul mata bos. Bikim boy so so lo tu nang wani. Bikin kira na nunggu bibu suti lita. So bakal bos orang wak. So bakal kamu semua selalu dulu. So bakal ada musik kira na lu. Akhirnya bos orang mau kira bibu suti bikin ni. Wambo tu nana tinggal bikin man. Bos suti bikin man. Sering bikin man nak kerbina di sini ku. Kim sa sering kim ni terang ada segala benda kuah. Bukan ni terang kasih. Bukan kita bikin buat semua. Kim sa musuh kim ni. Kim sa bakal tinggi. Kim sa musuh bakal mata kan mending ngulungan. Kim bambu tu ni kalau sa baik. Bibi aku tu bikin ni. Nak kalau terang ada bibi baru tu bikin ni. Sana bibi mas tu ni dah. Mana bibi bakal mata kalau malah. Ana nung mata ubalik. Ingas mau baga kini betul isul sul lemang mumli. Sani mimma sudah dia menon bikim tu nabi bakal ngotek mero malai. Sol itu kuna bulung binak. Kalau mata tu kuna bisa sangakin tu sesangakin. Enak kami binan ni dai. Mana tu kuna sistemu. Tu kuna tala ni kalau baga kini meron alun sok. Itu tu kuna bos. Bita tahu lagi. Bos ni bawa binak. Bos tala ni kini busut. Sahabat tu kan kini. Jangan lupa sosok orang tua yang baik. Sosok di sistem And you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be a witness of me in Jerusalem, Judea, to the ends of the earth. Hindi sana tulan itata. Hindi kita kaya namun awal ng tangan closing ko ni bangko nakayado. Awal ng tangan closing ako ta. Nananabi ko man alam mo hindi man pa. Hindi mo nang susunod to. Kanya dulu. Marami na ito lang. Tangan akin wiki dalam musik ini lagi musik. Baru bilang tangan kalau nama nolak mungkin, anak konti boleh main, lalu aku sasang boleh, ada bunyi tangan kalau, ni itu ada beti mula. Nama nolak mungkin, baru bilang tangan kalau nak kau main baru boleh zikin. Dan kau may puli da baleu se ko labing karabi. Yani sero ni kalo. Dan labing karabi eni room ni kalo. Dan labing karabi yan ang labing taki na lo tamu ni kalo. O baka bilang tanga kalo ni ko di umay. Yan ang mga hindi man ay makisawati. Kau tikin ni ko. Yan dalam ni lalu sosolo. Baka bilang taka. Na bosta di viva to di taki, na bosta di viva ulidi, na bi kau la ko turu meki, e ba to di kiau, e na no kilo kala ki na kalo. Ola bi kila na kalo na tamu ya, ba tai ni ko, e na bi baru taki buli, na bosta di kalo na kana do, buno taki, na kana ba ta buli taki. O ba bi na kana kalo di ba ulidi kina na no bula. Meu kila na ba hoyau. And I want you to know go and be one hello. Praise the Lord. Don't kau bakal not taking a balaka. How do you know sambung dalam kau kila? How do you know sambung dalam kau? Pada waktu kami dengan tahanan nabi bahuli di dalam tamu kalau, and Allah menindak tu sama tu, and nabi eris tu tahu, and bahuli dia ukir nak kalau, nabi kamu mosi, Allah ku berumah. Awal di ko ama ni ko ni sare bi na kanta na kalobe ba huli de kina kapatuwa ta na no ko la no la ba ki ko ya praise the Lord ne ala ba kina na kaloba bi na ta kina na buli be su si roma no ta tal
Dini, pinapalevo na bigutaki na bisusu, pinapalevo na bitingomi, pinapalevo na bimusoni, nalong niya muli manapaki. O tutama ni ko sa lingoma na bimusoni man na sosogolodo, o sa lingoma ka sa bisereki, o kereta laki na nanumuni, bisereki bimangalataki, nanumubulaw, matititaka, dahil ito na parakas ito ngalong sugo, bala daw ito tutaka na kawin na katameraka. Praise the Lord, o pag bilang na hindi mula doon sa alako, ako na dumayaw di sa mo na nung gawin, ako sa nating wiki. Ako doon ko dito nga, kaya kaya ito sa iyo, dito sa iyo nga nakalo. Yasa ako sa nakalo, hindi nakataka. Ang pagkin mo, ako nga wiki na pag-isahod. Ako kirewa ng turang, may marita na nakukong niya. Dia nakaulang guru na namumula sa dito to ka tikningon sa akin hindi na nabauli dia nakalo meron ni utong ko. Praise the Lord. At yan ulo November tiko boli sa tiko mo na makiti ko sa masulang tiko turang yung kerewa na turang na 2016 matini singo pinakate mo dola na kanto boli 2016 mo dola na kay baka ta ka nakalo. Kaya kamo na dan masuk juga dalam detik wipen luma lalu tu nama kena tambo kena buna nama sini keluar lebih masuk lagi outside ni kau mati kekina nak kabul nak kau nak keluar biar dan bakin kau iya wasi mikirlah terus dia nak dalam masuk mikir boleh cermin yang ada di mana lo menunggu kereta mana turang nana koko dengan kau kereta turang outside mana lo di bulan tak asal orang asal pada bina kata membuat tintin tak aku kau kalau di mana tahu ni lo tu dikit lalu tu nama kata tambo lalu itu aku kebakilah ni bakau tu nak dalam ni serinda asal kebakilah ni kalau kai yang aku minta kita raya utara minta kai kuku kai fosfor kai tak biar asal aku salenda bira ni na rede ti ko bulu chelweri o kana ngona turki ni ke molana sere o tinga sala hole na bera au kere be boso ti be ke ni na sintali taka ndona ka ba juma ko na tambulo no kubul na mona ya ti ko bulu no ti ko ka bol bulu ne o la ko bulu mula au ni chetaki e be na ka ke asage no dobelis na ka wa kere ba tuna ni bina ka be ba ke na ko praise the Lord. Tengo media sa pagila ni la beta na ko no ko ni de tenta le ko ni de ano ko ara ni ko na abi ko na ke na YouTube ri mola se me se ta ina tura na ta ko eta ni la na lo karo ma ta na lo ko ba bi bi ta ka ki na ba na lo na be ba no te ki o molike asa ke bosa na ko lo be na na ta ka me o le su ta o le ba na ta na no ko ba ko ba essa na sabe que eu não mando agora não se ani cara ali ela me disse mata do o nome chico ora nem tam ora kaki tá indo no batendo mosti não sabe que para o homem de nada que não lá contigo era logo de calor era bem causa me política ao saber Baik kita tu nak gas, tu nak datang boleh beli taki. Orang beli nak taka, awak di goma, awak tu kau tu nak kawan. Kau dari mana? Nabi kau sampai beli nak kau beli nak taki na. Nabi kau, awak sampai pakai dari taki na. Nabi kawan ni kalau kawan ni kita itu mana ramai sini alu dari sebuah kalau. Ini itu sangka tu nak datang nak dini, kita nak wani, pada bos itu nak, kami nak sama-sama Rama tu Rama, kaki na worship, tu kaki na buasa ibang binangka, na buasa ibang mga ibang yang kau senti umayawa, kau itu na yurtan cumai. Praise the Lord.
sekali ke beliau. Terima kasih. Uang buat di Tamaruta kita nabi kerana mata sawit. Praise the Lord. Yung Maruta, pasusota gini nak. Praise the Lord. Uang buat di kalau ngai boleh doang nabi kakina. Kita daling oleh nga, dami bibuke. Praise the Lord. Dalam beti yang goroi nana anak kalau. Praise the Lord. Ina sigam nani ko boleh terang kasih bukan di bertu nama tu bos. Uang buat dengan bibi papi ni nak terang apa? Doktor orang kasih. Entah papi ni nak free tu. Praise the Lord. Hallelujah. Buat di bunga nulu umaru tikim ni nabi kami buat tu. Praise the Lord. Na wali berjili noa bagi dia bertukar dengan komiti. Sakali ni memi bawa ni nak bikin tu. Na bukan ni kau ni untuk baru terang memang pada terang malu saud. Praise the Lord. Kalau tertuan untuk berusaha tiga soal kaya malu wikiman. Ibu buat ni buat tu ngai nasok ke. Praise the Lord. Yang nabi kami lurai lagi ditutup. Di mana lah berusaha cukup kita nak. Praise the Lord. Yang kita terangkan sebagai bikin memikir dalam yang sok-sok lu. Ini bawa ni benar kata kim ni roti ni bagai ni bikin tu ke sister nani, sister lemba, bagai ni dua, bagai ni tu meli, bagai ni tu ke dalam komiti. Berarti dalam beti sister berarti tahu. Kira ke dalam bingkaran. Sekali bulan ni bawa ni benar bikin ni. Praise the Lord. Kebaga kita kulit ya, orang satu kan nampu kita dan lebih itu maru tekim tu. Praise the Lord. Dan lebih kau ni beragor, enam malu saud. Bila kita madaran kiri, mau usaha bangga boleh lebih tinggal nak keluar. Praise the Lord. Kalau tak nak keluar, ya bukan sotar batang lebih kaki. Praise the Lord. Ya batu orang mau kau bang, kau yang impotan ni mai kilat. Lebih kau lulunga, impotan aku kau. Praise the Lord. Kau yang baki ni anak kiri rai bagi mi bawa mi nak tekim ni. Bagai tu dosa nak komiti. Yang nasi lebih nani kuasa. Saya orang lihat apa, wabili nak tinggi brother Simi, akhirnya lebih brother Tora, akhirnya lebih sister Titi, sister Dimone, atau kita nama saya. Tahu kalau pasal usul, orang kalau nasi ni kaya, kalau tu pasal itu mana kita nama gawan, kami boleh share. Ini yang kami bil beli. Praise the Lord. Saya kawan kita. Praise the Lord. Kalau nasota bikin ni bukan. He is a God of faith. Praise the Lord. Yang raih kiwo kaya karena sota bikin ni terang. Yang sendiri. Sekarang mulai kita bikin mami buat tu na kacil-kacil lagi gitu. Praise the Lord. Masa sota kita terang na ni buaya kali itu mana bikin. Yang semua. Hallelujah. Sekarang mulai kita misari tu, usaha mami nanti cerita. Mulai tapi singgung mulai tapi tahu tu. Praise the Lord. Akhirnya kita begini. Suri debu. Malaysia sulit main bukan di bingkaran. Itu titi berbikin. Itu mampu tu nak masuk. Kau tak ikut, kau tak tahu. Sama saya tak tahu. Nak masuk tak ikut. Kau mesti kasih beruntung dalam masa dalam main belas. Praise the Lord. Aku sarap waktu tu nak masuk lagi. Aku nak siap masuk lagi. Tak ada sama masuk lagi cuma. Nah sok-sok lu tu. Nah COC, the Golden State. Praise the Lord. Itu wabri binakan. Dia masuk. Mana biba kalau mata nak keluar. Nama rumah tu wala tu disul-suli. Watalaki na ministry. Robi karabitu kina. Yang nasi ni kau bikin betul telah mengawai kita mengatur warung tu mai kita sahaja beri bina tertai jadi selai sok-sok lu kita sahaja beri bina yang lebih kau itai kita mai tomani membuki itu nabi kerana itu bingkaran membuat kita yang nama sahaja itu masuk nabi bakal mata kita lagi nak keluar yang nasi nabi bina kita itai kau ni main tu kita main posong kalau tu mubah beri bina kita itu telah mata nama sok-sok warung keluar Praise the Lord. Hallelujah. Bulu-bulu bina tu tal-tal loke, nanti tal-tal kasih. Enak kami nasi ni khusus satu nak buat ngona, biko enak kami sini. Itu kita mau sesuatu tengah, nak bulu-bulu bina tu tal-tal kasih.
Boni si watu kino ni kata le so. Hallelujah. Amen. Kato do sa katoka, kato do sa wananaru, kato do sa wanarasa, kato do sa laliti ngaki na God, God, amen. Pero na mori chungo, ona dabutangan do tini botang. Wa mari tunang do tini botang go. Kono no mona dabuta Vero na viukano sister Kitty, vani na vei sister Mu, na nombo e la ola. Hakil we can tell now. This word of God is very appropriate for all of us. Na Ibru na kena waseva, el tigre tinga wa. Ibru na kena waseva, el tigre tinga wa. Ona ulika ni wiki na NIV, NIV ona. Kira no reda mana. Ramai bunga wiso, muda 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 ngai darka, musim monasar satu juga rongo, rosa rosa dengan orang kelari, ini darka yang darka betul ngai ibu-ibu sota tapi total, saya dulu mana saya sedikit dalam total. Hebrews 4:14. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Let us hold firmly to the faith we profess about Jesus. Oh, hallelujah. Kau nak tua, nak kau orang bauta, membaleta na tura mo Jesus. Holy family. Vitaliana. Amen. Vitalian. Whole family. Baleta kwemo sa bandina dina tik kwemo. The Lord has proved Himself to be the resurrection and the life. Katina tinamo. He has ascended to heaven. Let us hold firmly to the faith we confess about Jesus. Don't tell about the confession that we have. Amen. If you confess that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you are saved. You are born again. You are a child of God. Hold firmly. Amen. And then we talk and then a sultan, and then a sultan because we are holding firmly to the faith we confess about the Lord Jesus. He is the Son of God. He's our great high priest. He's there in heaven. Amen. He's doing things in heaven on your behalf. Why not you go to the Torah and come to see the day and don't know that the village in the Tano to about to take in the Torah. Amen. We can't have a weekend. Ano the cell group beto manicungan orang mata masing-masing orang buka. Amen. Kung isabi kami natin na nomini solimay solilew na pledge sa dagat na karoelabo no tamiao. Wiki muni ondo ato so na ka kaya nomini sila Alfred na nomini expenses ano boleh luminak. Meron ni na Margaret tu, meron ni Lorraine. Berat may muli ba ando tala na song ko bang wanda na kawa sa chiko na indusi meda na mulia meron ni karagina kina katulog mi kakutra na wish te yang na kau ya raba na sa chiko na biya si wichu na wala no do no expense wala ka chiko ni na tiri na do ang the expenses. Yung hindi mo tutuan yung nireliso mo ito na kaya? Wala lagi na tawag-tawag na wala lagi na tawag-tawag sa awan natin kami kimli. Ano mo ni Mondolina kabakakin na ano mo ni F. Wala natin sa Staleman kaya naman na isang katawa ko. Wala natin na wise ano mo ni Bingarawi Binakay. Awang mo ito ni Don Bingarawi Binakay na wise. Tapos yun, matatawa na sa Chumikya. Asing orang minta yang cuma mai orang cuma saja. Orang itu lagi nasional tu dia sama usit sama dia. Waktu lagi
na scramble eggs. Ayaw sila na scramble eggs. Wala ka ni siya notice. Yeah, kung na scramble eggs, scramble eggs. Topo yung isang tangan doon na literatura topo. Yan, topo yan. Topo yan. So those are the few surprises that I had. And I'm not going to say. So when you're not thinking of dinner, they were there on time, they did a good job, we want to give God the glory. Yeah, I can give God praise and worship. You guys did good. No mundo uniform mandana, tipo, não sei mandana não é certo. No mundo uniform mandana. O uniform do Beto e tudo mandana. Aleluia, aleluia, amen. Essa comunidade é outra tipo na vida, na turana, na totoba na turana. Cá todo mundo vai adorar, agora this is before I'm going to song. God was just treating his children. He was giving them a treat. Amen. To the sheriff, to the Muslim, the Galavan, the Leroy Kawin, the Tomlin, the Kakara, the Bin Maliwai. That is God treating his children. The crew of the Katukan, the Kavik, and the Kawin Nakatu. Yeah, the Rubena, the Kendan, the Rubena. God's goodness, hallelujah. Taste and see that the Lord is good. The taste part, amen. Nana mulai karanga, hallelujah. Kalian anak kari, praise the Lord, amen. Kalian anak pura, kalian anak tabata, praise the Lord. Taste and see that the Lord kita anak binaka itu, amen. Tu dah mana mati kaya orang. Ya, ni musuh dia. Tu dah mana? Ni bukan mana? Ni bukan mana? Ni bukan mana? Ni bukan mana? And about all the set, and about all the lang na praise and worship. Me bangulit, me nabar ramai. Kabakin me bangulit talaga meron tu na meron na lang mo eh. O Sister Kitty, ako kasama eh. May ulisan na wali o Sister Kitty. Kabakin na may Brother Cora. They just came on time in time. May trader kina na bingara binghe. So my sharp nothing kina na nandra. Non talent, non skill, amen. And the clan, the will go there, iron, sharpen, iron. So, Sister Mo, Kabaki, Sister Kitty, amen. And then a sort of thing, and then a sort of thing, and we married to go. Don't know say it to all say it. Mula brother Simon, the Lama Mother Nine, the Kabishin and I, the Mara, the tick on the clock, the tick of the Nintendo. Hallelujah. God is here in this place. Amen. Yo, Lama there.
Sistem umum terlalu cukina, resolusi kita bikin ini baru cuma ya. Saya rasa bangun lebih cemri. Kalau ada saya kalau nombor ini baru buka, emani. Siapa tu? Kalau orang mana saya kiri. Resolusi kita cipta nama orang resolusi request. Bangun lebih maju letak nama itu nama di kana, kerana nama itu nama di share nama. Hallelujah. Bukan sol-sol chúng ta mà, đi vào sol-sol chúng ta mà. Hallelujah. Naka, naka, hallelujah. Blessed be the name.
na bula taga na lomana na. Lomana na nona tura. Lang kaya manda au lomana. It takes effort. Amen. That you do not love your parents. That does not mean that you do not love your family. You might be with them and a Roman store. And a Roman there and a Roman. Now we praise and worship. Men bumbu bilang teman-teman kalau di dalam church. Rasa baru ulang tercunga. Dan yang satu kali buat tanah. Alam cuma salim cuma bintang tahu. Itu nanti rumah dia bintang semua. Itu dulu selesai dengan bintang tahu. Amen. Nanti semua itu orang sahabat. Sahabat kan dia also. Kalau sahabat kita itu baru kita. Kani bali orang mendorong orang bali kalau mesti tamu. Orang orang bos di kalau meroni. Baru tak cukup dengan mula. Kalau sana bitar kalau juga ada nama sana bitar kalau. Result tu satu nama sana tu satu semua. Satu kawan di Lomala itu. Lomala di sini semua lain. Heaven is not a small place. Amen. Hallelujah. New heaven and the new earth. Amen. Lama ibu nak turun antara lain kawan. Hallelujah. Bakal mati kita dalam turun lalu kita dalam church bakal mati kita. Praise the Lord. Amen. Sarubina la turra. Daka. Aku menitigo lalu menitigo menitau kasina menitau tu nama bapa mana belutu negara tu kan yang belutu apa tu itu hasilnya bulan itu bersama. Tu. Bapa yang kaya tiga hasilnya kita bagi hasilnya. Haleluya. Sabi na nga natura. Ako rin na kalau kami ni Goa dalam betang akin na natura. Sama redo ko ang gocho ni nakatodo sama ibaga natin kinanakalo. Sarabo ko na kasala ka na kalo na nangano ni Bengarabi. Kay do na mo se do buto ko kay tu na ba ko natura. Tura. Ke muni de tunga. Ke muni le tunga ya mo le tunga mata muni. Kay balang na kato do na ba ya dora na kalo ndo. Amen. Lulu tu mata be ko itu sa mo tu na ba sa to na kalo. Boleh tanah reward malu malang itu mana kan reward tu na faithful. Hallelujah. Na faithful na reward tu malu malang. Ayah lontina. Itu kena bapa ni boleh tahu. Tamatan dina na kaya vida na dulu kita
Ena kakao tiko natura na muleta na kalongo e shavo kando ni misao. Okwe dedere e leo e kaukau e ganga. Haleluya. E daka mana e shavo kando ni misao okwa ya. Ena kabini kuwa. Amen. Ona bina kata mono wa shavo kala bekene ndo na tikina. Membalete tiko na kena torai tinga no na baka sama. Darai na bia la timaka wa tiko na tiko bango ne bola tambu. Ausa kila na numa nilo mangu. Veiko Mominaka Shamaniwala. Amen. And the ready to go in Donaka, Bimbi, Venaka, Tivana Kalo, a Vishota and on the mentality. Kalo, a Vinakatoga, a Vishon, and over on the Wakasam in the Samangarabiko. But at a Kalongo and a Kalo, they come in you. Amen. Kalau na kalau ni beka buku. Keda na garama juga na kalau embola. Haleluya. Siapa ni besau. Tahun dina tu mai kau kaya. Dina mana nona bosa. Amen. Ena kabini kau ni bina kata muwassebi kena na Filipai na wasseba. Filipai na wasseba. Na tikina nga walu kena tikina diwa na kena bimbi me visota ke ni bogaro non do bogasa na mentality mindset me visota ke ni sa mo karabo na kalu amen goe do na bono do da kina bogale una teboro go bala tana teboro do duru moko na lima na ka na kilo ke na ka na raida na ka na romoda haleluya akanda tolea amen sarvina wana turama kalau etiko batiki kende sengani besau amen rega na Filipai na waseba na tigine walu ke na tigine dewa metinia na bebe kani akakele na sandina na kakele na sa bukaturanga na kakele na sandondonu na kakele na sa sausaba na kakele na sandolomani na kakele na sa rongo binaka ia ke baga sandona ka e binaka senaka endono kai ndo bana numa na beka go tara tio kana na baga sama amen praise the Lord bale tango na bono e kune takikina na katogo do na bono e kune takikina do na bono e baga sudumikina kune takieke le baga sudumike le baga takisaraike ninda reida na mikale leo kwa binakata na kalau mena serava mena taukena mena reida mena dina ba dina tani sakan dina na barabi kalau e kambi miti ko bekata na tamata barabi kalau na kae tiwa na nanda baga sama bina kata tiwa na kalau me besau tagi me barabi nanda baga sama na mentality me besau baga sama ni tamata bau baga sama ni tamata sulu bau baga sama ni tamata muli bau baga sama ni tamata bandonduri baga sama ni tamata bamulai baga sama ni tamata basa sawata yananda baga sama ni tamata kadriwi baga sama ni tamata dinitaki baga sama ni tamata tawasari baga Allah nene wali kau kinolo manikalo kaya saka bibi kina nanonda rubaga sama Berita pembonongo kune tekikina gale baga suru mi alona namun le baga suru mi kina alona le baga reta isara ke baga sona ka endala ta tu na tu ka tu kina amerikana binakata na binakata na manrewa amerikana binakata na tau kena ena baga tau tiga mai ena no baga sama bebe sau bebe haleluya amerikana binakata Aminakata mena raida, aminakata mena taukena, aminakata mena serama. Kune tegi mama ya nona baga sama. Kali basu tu mena nona, kalau ni tak baga raida baira na tamata sani merana to. Ni tak baga raida tu benda kalau bermula sani besar. Praise the Lord.
Soalnya itu boleh belajar orang main nonton bahasa. Haleluya. Sarau tu betul nama kau yang mati di Peter reda. Kau mana nama boleh guna bosa. Haleluya. Nona bosa profita. Nona bosa apostolo. Itu guna bikin, itu guna tua bikin kau. Bosa di kau. Sarau tu nama bosa bangun kau. Joshua. Tu guna bangun reda. Na bosa ni na bola di guna ungo. Mereka kunyah lima yang temani musumu. Boleh tahu orang boleh tinggi kena nak tu. Kalau bahas sudu menaro. Saru tu boleh tu nak bangun ni malah apa semua malam balik. Tu bawa tu bawa menaro lundu. Boleh tu siapa? Tak main kira nak apa. Namula. Haleluya. Kini malam-malam mana nunggu malam nak berseni kalau yang ramai yang lona boleh tengok nak berdua nak boleh tinggal kini nak kalau boleh nak kalau siapa tu itu nak kaya dia lebih kuat. Tuhan berkata nak kena bawa lagi keadilan. Yang ramai yang lona, tapi yang ramai yang lona tak berbicara nak berbalas sama. Haleluya. Boleh tengok nak berdua maka itu sangat guna tewar berbalan agama bersama. Haleluya. Kemudian itu kami boleh masa di kalau. Amen. Ela kita nak mati tahu sirut tu nak mana. Kemudian itu nak mati sirut mana kena membalik sekali tahu. Haleluya. Okey tahu sirut tu nak mana. Itu nak mana ilmu, itu nak mana ilmu. Amen. Kau ilmu, kalau kau itu nak short-term memory. Kau ilmu, kalau kau itu nak long-term memory. Jadi malam-malam kau itu ilmu kau ya. Mana nak five sesuatu tak lagi mana guna. Ilmu, memang tahu ilmu ni. Sarau tu betul nama bosa di kalau rela. Bagaimana rumah mana bosa di kalau. Memang sama pura-pura betul rela kau orang tak beri mai mai bosa di kalau. Haleluya. Memang sama pura-pura betul rela kau rela beri mai bosa di kalau. Sama kau wanita kau itu ilmu na sote mamari. Sama kau wanita bosa di kalau kana long time mamari. Lulu mana. Okey, tak pernah kalau yang terang nak kalau di bengkel ini. Haleluya. Okey,
Wala ko ito na kalong bebesaw. Amen. Telo tigo bebesaw. Hallelujah. Ekwa kuni tigo bikya na matagal baka sama ni tamata makao. Hallelujah. Baka sama ni tamata ruka. Hallelujah. Baka sama baka namo baka sama sana ni lolo. Hallelujah. Wemo me baka tawani kia wale una boseni kalo. Hallelujah. Bela ni darwana no matuna kalo wa sima tena mo ni kai bebe bekenda rona we goya. Amen. Praise the Lord. Tingo na uno ni kala. Eso que tú no que se ngala bala dada sa ya se ngala dada sa mo kai mo mo le tu. Abo ngamo turu na yo bigi. Iya. Yo que ta na ru bigi kono. Hallelujah. Ake sa ta so mai ke na bala na kalo ke. Hallelujah. Esa ta so mai ke na bala na kalo ke. Hallelujah. Boleh tu le bigi na me porta na ka tu me bala mo ke so ni ro ni do na ta mate so mata. Bisa tu nak kau nak, bisa tu nak kau tandol. Hallelujah. Nak kalau kau saru kalau bilang. Lolo terima. Hallelujah. Nak kalau kau siapa kau dirisau. Baiklah kata Allah, baiklah bina kata. Baiklah kata Allah, baiklah tu kata mai kena. Kau bagai semuanya berisau dan Allah bagai sama. Eda na lemo lele kata na kalau elon na lo. Amen. Ebani. Kau ada sama na no lo elem na bosa di kalau. Na bosa di kalau we kai mana no ena lama. Menta bena na rumah mau na kai ti vai lama. Bena ni no lama na matanda rumah ya lo. Bena rumah ida na lemo di kalau we na rumah lo ti ko. Hallelujah. Kalau boleh saya bukan televisi. Iya. Hallelujah. Bukan nama boleh berusaha ni kalau. Bukan tahu nama boleh berusaha ni kalau. Boleh tu nama boleh, ya boleh kino lama. Boleh itu juga disak kalau dia mana. Biasa kalau tu nama dia orang nama. Toca de bola, mas é legal. Quando bola do vamos lá me chamou o gato na mãe de dono. Quando andou no ela tá de cru, quando tu não tiver nada. Kau bina gata roda. Kau bina gata na kau mana roda. Sabe que me tu não vai pouco. Agora não vou olhar. Sarat mele tu na wango pita. Wakana numo boleh berusaha. Sarat mele tu na wango na kau berusaha. Wakana numo boleh berusaha. Belakang na hunong kuna triki. Nakai baka syukurnya lo. Merami dari baka rika. Berasarau. Hallelujah. Berasarau. Kalau kita ngeraba, kalau beliau bulan apa itu? Sekarang kita kalau orang itu kita buat ini nama apa? Itu pun itu mana kan sekarang itu nabi kau nak tahu asal. Bahkan kita itu nabi kan dari sakalungo. Itu bahkan beberapa tadi nabi Muhammad. Mereka sekarang beberapa bahkan rumah ini nanti nada. Sulit itu bersama dengan satu dua tokoh mulai bola tamu mereka. Bahkan rumah bukan dia untuk menikah. Hallelujah. Mereka sana ura-ura. Mereka sana orang rumah yang musuh sana bukan dosa. Sana itu dosa satu pun mereka ada bola tamu. Namun muni bosa sabakana. Sabakai kami dan temu musuh. Mereka ada orang tu bawa tu satu pun bosa ni kalau. Sampai tu bawa ni beda bawa me vango me mata mo re da kai na no mo vendo ta ni kina na tu sunya lo mo ele ta kina na kalo satu lo me ke do na mo suni kalo ba re di chisu ko sa ko te na kalo ba ti ko ba te kana
na kale wa kale wa tu na bena kata na mata na ena kale kale na ngara wa kale ni be kale haleluya enda rushani ndaro muturara ndaro quando tu na rake na no bura mesa wa tu sa wa ni shani ra wa ndaro sa shata la ni ra wa ndaro kenda na rake ndaro quando tu gina na kale wa wa ndaro ndaro tu sa tu bura wa na ita bura ni kale wa ndaro o kwa na kale leo ena kale shani ndo na kai ndio kenda ro tomata kadibi tomata tausi tomata tingitaki ena mata nikao rada ni satu kuno bango koya ano wisho shukuru na shanga la wanda kaya wala madara tani na shukuru na church takera ba kili ay iglesia ibo madara tani woso ba kili ko na iglesia ni wao kola chosen by God. Che guarda che da tutto modo tutto. Da santa beto e lo romani. Uno li vede da lo sono sicuro che ci su che da tutto modo cadi. Che da tutto modo tinta. Ne sarà un calio. E poi la rotta di che da una calo. Oi boto modo tutto. Oi con la tua la mora la dopo la mano Oye, con la tomata, el bajo ya lo cambio. Tomata va a todo mundo. Era una raíz de la tomata, era una raíz de la tomata santa, no otro. Oye, con la tomata yo te la bueno es que la bueno no vivo todo lo malo en sí. Hallelujah. Glory. La bueno es que el tipo de que la liga de calo. La bueno es que la voz señala la de calo. Voy a tener calo de la ropa. O para la calor, pero cuando yo me siento, era calor. Tu rama que me va a venir a la vida. Me va a venir a la calor, no me sabe calor, no me quiere calor. La vida que mami tu mana calor, la vida sana de que mami sana va a venir que na caja. Oni no iba a andar en el mami pula pagando doa. Era que mami mai doa, ni mami calor, ni si mami doa. Mami sabe a venir a la calor, ni sa cantina na